سلام و درود با یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم همگان صحتمند و سلامت هستید. شکر پروردگار کریم و منان که باز هم به دیدار هم رسیدید. حالا بنده حقیر شوکتی محمد برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز را برایتان پیشکش میکنم. پیش از آغاز برنامه شما را از نامگوی موضوعهای امروزه آگاه خواهم کرد. شرایط مهاجران کاری در روسیه وخیم‌تر می شود. مهاجران را گرسنگی و در کوچه ماندن ها تهدید می کند. یک عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ختلان با جرم فسادکاری و رشوه‌ستانی بازداشت شد. شهروند تاجیکستان که به کرونا ویروس مبتلا شده بود در مسکو دستگیر و مجبوراً بستری شد. بعد آنکه در فدراسیون روسیه به خاطر پیشگیری پهنشوی کرونا ویروس کرانتین اعلان شد، روز به روز شرایط زندگی مهاجران تاجیک وخیم‌تر می شود. ده‌ها مهاجران با ما در تماس شده شکایت دارند که ذخیره خوراکشان به اتمام رسیده گرسنگی آنها را تهدید می کند. مهاجران می گویند بعد اعلان کرانتینه نمی توانند بیرون برآیند و یا کار کنند. همگی در خانه گویا زندان شده اند. اگر حال چنین رود به نهایت حالشان تباه خواهد شد. یک عده مهاجران از شهر مسکو و رادیوی پیام نواری را فرستاده گفتند که آخرین ذخیره خود را امروز به دگ می اندازند. اکنون نمی دانند فردا چی خواهند کرد، چون نه پول دارند که اردو نان و خوراک خریداری نمایند، نه شرایطی پولیابی. باش شما داموش خبر Ирон Кардасян ҳамин орд последний орд буд. Хамир кардем ина ордам халос шид. Пул надорем. Шароито хеле бадай. Намедонам ки сарида чӣ бихӯрем. Завтракда ҳеҷ надорем ки бихӯрем. Кор нест аис корбори карантин кардаган дигар намедонем ки чӣ бихӯрем. Ай шумо илтимос хоҳиш мо ҳамия ки ёки границара векан ёки ягон чорабинӣ байни муҳоҷиро шавада. Ихали ихе шавад дар ин муҳоҷир айгиҷо меёва ки бихӯра. متاسفانه خف گرسنگی یگانه مشکل مهاجران نیست. عده‌ای از مهاجران از آن شکایت دارند که مهلت قید بود و باششان به آخر رسیده است. نمی‌دانند به کی و به کجا مراجعت کنند. در همین حال وزارت مهاجرت، مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به رسانه‌ها شرح داد که مهاجران مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان که مهلت بود و باش قانونیشان در اساس پتنت در این دوره یعنی از 18 مارس تا 1 می سال جاری به آخر میرسد، می توانند به عبوری سرحدی دولتی به مرکزهای بسیار صاحبی مهاجرتی مراجعت نموده برای به رسمیت دراری پتنت و تمدید آن به مهلت 1 سال دیگر مراجعت نموده مهلت بود و باش خود را ادامه دهند. وزارت مهنت مهاجرت تاجیکستان وابسته به حالت مذکور از همه مهاجران مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان که در فدراسیون روسیه قرار دارند خواهش میکند که در دوره تا 1 می سال جاری قاعده‌های مقرر شده را اوید به پیشگیری از بیماری مذکور در این کشور قطعاً رعایت نموده به ضرورت از مکان زیستشان بیرون نبرآیند. شهروندان تاجیکستان که با مقصدهای سفر شخصی، تجارتی، خدمتی و غیره به مهلت 3 ماه در قلمرو روسیه قرار دارند، می توانند در جای قید مهاجرتیشان در شعبه‌های کار با مهاجرت قید مهاجرتی خود را تمدید نمایند. در این دوره باید از جانب مقامات دخلدار روسیه و ساختارهای مهاجرتی وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به مهاجران مهنتی برای ویران نمودن مهلت بود و باش مواد حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده نشود. اما
بنا به معلوماتی به رادیوی پیام رسیده، این گفته های وزارت دور از واقعیت است. ده ها مهاجرانی که به مرکزهای بسیار ساحوی مهاجرتی رفتند، در آنجا آنها را کسی قبول نکرده است. در مرکزها گفتند که مسئولین در کرانتین هستند و امکان تمدید قید بود و باش وجود ندارد. وقتی که خود ولادیمیر پوتین گفتن که به همین گذشتن گرانیسه شما میتوانید که دکومنت های خود را مهلت بود و باشت خود را زیادتر کنید. اما دیروز ما رفتیم در همین نزدی به قیدگیری شعبه فیمیس، در آنجا یگان نفر نیست در وقت کاری است. با جدول خود از ساعت 9 تا ساعت 17 بیگاه در جدول خود روزی کاری قید کرده است، اما در آنجا هیچ کس نیست. بسیار نفرات جمع شدند، آمدند از شعبه کارهای داخلی NBD همه را به حبس پراکنده کردند و گفتند اگر فورا کار خواهیم کار میکنیم، نخواهیم کار نمیکنیم، روید به کجای شکایت میکنیم کردن گیرید. نمیدونیم یک حالت بی‌نهایت دشوار است. در خانه های خود ما را محکم کردن و نمیگذارند که ما به یگان چیزی غیر، مثلا وقتی که به ما داخل فقط به مغازه و وقت میدن که میتونیم فقط خوراکواره خرید یا به اپتیک و دیگر در حالت های ضروری ما را جواب نمیدهند. ما را نمیگذارند که به بیرون گشت گذار کنیم. شرایط ما بینهایت وزنین است، بینهایت بد است. ما حداقل به دولت خود هم برگشتن نمیتوانیم. یک حالت بی‌نهایت این خطر وزنی شده است برای ما که پاتنت ما بود شده است و ما نمیتوانیم پول پاتنت خود را پرداخت کنیم. پول کوارتر ما هم بود شده است و آخر ما بود باید ما معاش ماهانه خود را میگرفتیم، اما از سوی کارخانه ها برای ما میگن که معاش شما داده نمیشود، در حالی که کارخانه ها هم کرانتین شده ایستادند و ما نمیدونیم چیکار کنیم. این معاش وقتی که ما اگر پرداخت کوارتر خود را پیش پرداخت نکنیم ما را از جای خوب خود محروم می‌سازند. نمیدونیم ما در این کوچه چیکار میکنیم. یک کمی هم گرم بود میتوانیم مثال شب رو در کوچه روز کنیم، اما حالا یک هوای هم خیلی سرد شده ایستاده است. نمیدونیم ما با داد خود را به کی شکایت کنیم، به کی داد خود را رسونیم. همین شب گذشته بود که در شهر مسکو در ایرپورت دمادیدو باشد زیادی نفران را از ایرپورت هم برآورده به بیرون پرتافتند و گفتند که دیگر در ایرپورت ها نیستید. من نمیدونم که در این حالت تباه چیکار کنیم. ملت خون خورده ایستاده، غم خورده ایستاده در تمام فدراسیون. یک ملتی که تمام دولت بودجه دولت رو میچرخاند در این حالت وزنین است، اما به خود بینید که این حکومت داره ما رفتن در این حالت وزنینی دشواری مردم رقص و بازی دارند و گشتین و خورسندی و کرده گشتند. بینندگان عزیز، کار با این تمام نمی شود. چندین خواهر و مادرانی که در روسیه در آشخانه و رستوران ها کار میکردند با ما در تماس شده با گریه های رقتبار گفتند در خانه مانده اند، با کودکانشان خوردنی میدادگی ندارند. با مراجعت ما عده از سخاوتمندان مشکلشان را شکر پروردگار برطرف کردند، اما خدا میداند که شمار در این شرایط بودگان چقدر باشد. چرا مقامات کشور در این باره تدبیر نمی اندیشند؟ تا این زمان، تا این روزهای سنگین، مهاجران بیچاره تاجیک یگان انتظاری کمک و دستگیری از مقامات تاجیکستان را نداشتند. اما این حالتی به سر مهاجری تاجیک آمده در یگان دور زمان حداقل 20 سال آخر نبود. به حرفهای این مهاجری بیچاره گوش کنید. دل آدم صد پاره می شود. اکاجان ما تا وقتی که مثال همه کشور در کشور روسیه ما کار میکردیم، تا وقتی که تنجی بود، امانی بود، مثال پول مبلغ کار میکردیم، روان میکردیم، انا مثال انا سوز بود. حاضر مثال ما چند بعد شدید و چی میگن انا وقتمون تنگ شده دیگه نمیتونیم مثال پول کار کرده روی کرده. مثال در این وضعیت دیگه دولت‌ها یاردم میکنن، انا اولیگ میتن انا مهاجرشون مثال اولیگ
муҳоҷирошуна ойлик метан шаҳрвандошуна мисол мо ирӯз чикор кунем ина мо дар их вазъият дига нуни хӯрдан надорем ака ба кӣ муроҷиат кунем ба кадом сохтор мо муроҷиат кунем ки кори моро амалӣ гардонад мисол ба доди мо ҳам бирасанд мо ҳам мусулмонем камтарак фикри моро ҳам кунанд бояд мақомот ҳама сарфҳои беҳуда рақсу бозиро яксу гузошта бояд дар ин рӯзҳо нонаварони кишвар муҳоҷирони меҳнатиро дастгирӣ намоянд. чуноне ки муҳиддин кабирӣ раҳбари паймони миллии тоҷикистон дирӯз дар суҳбаташ гуфт, ҳама ҳукуматдорони тоҷик аз раис ҷумҳур сар карда бо пули ҳамин муҳоҷирон мерақсанд. фақат ин ҷумларо ба шумо мегӯям ки муҳоҷирони тоҷик бахусус касоне ки дар қазоқистон дар русия кор мекунанд ино хӯронанда инҳо таъминкунандаи зиндагии мову шумо дар тоҷикистон ҳастанд. ҳукумати тоҷикистон шумо аз пули инҳо рақсу бозӣ доред. мардуми тоҷикистон касоне ки дар дохил ҳастед муҳоҷирин ба мову шумо пул фиристода истоданд ва касоне ки дар хориҷ ҳастед мисли ман мисли даҳҳо ҳазори дигар ки дар урупо зиндагӣ мекунед муҳоҷирини меҳнатии тоҷик хешу табори моро дар дохили кишвар даҳҳо сол хӯронданд. имрӯз осебпазиртарин қишри тоҷикистон аз ҳама гурӯҳи мазлум гурӯҳе ки дигар дасту почаш аз ҳама ҷо канда шудааст муҳтоҷи кӯмаки мо шумо ҳаст муҳоҷирини меҳнатии мо ҳастанд ки дар россия дар қазоқистон дар туркия шояд дар кишварҳои дигар дар мондаанд намедонанд чӣ кор кунанд намедонанд ояндаи онҳо чӣ аст. вазифаи мову шумо вазифаи инсонӣ вазифаи ҳукуматӣ вазифаи оппозитсионии мову шумо ин аст ки биёем ҳар кадом дар чорчӯби салоҳияти худамон ба инҳо кӯмак расонем. ҳукумати тоҷикистонро боз даъват мекунем бас кунед ин тӯҳматбофиву сиёҳ кардани оппозитсияро дигар бас кунед ин корҳои беҳудаи рақсу бозиро биёед тамоми он пулҳое ки мондааст дар ихтиёри буҷет равон кунем ба чораҳои пешгирӣ аз буҳрон ва ба осон кардани вазъияти муҳоҷирини худамон дар россия қазоқистон ва ҷойҳои дигар ки дар ин мушкилот дарафтоданд. дар охир бояд як чизро қайд кунам. давлатмардони азиз, медонам аксарияти шумо ин барномаи моро тамошо мекунед. идде аз шумо садҳо таҳдиднома ба нишони мо мефиристад ки мабодо онҳоро танқид накунем. бисёр хуб. шумо барои дар курсӣ мондан инқадар ҷон мезанед. то ҳалол аст ё ҳаром, бо ришва аст ё бо фасод, нон ба даст ореду аҳли оилаи худро пӯшонед ва хуб зиндагӣ кунед. аммо инро ҳам фаромӯш накунед ки курсиҳои шумо нишаста баъзе масъулиятҳо дорад ва он масъулиятҳо бояд иҷро шавад. шумо муздирони мардумед. ҳар як нафари шумо аз кисаи ҳамин муҳоҷирон нон ба даст меовареду шикаматон сер мешавад. аз раис ҷумҳур то охиринатон чор чашматон дар кисаи муҳоҷир аст. акнун имрӯз ба инсоф оед. агар зарраи инсоф доред барои аз мушкилӣ раҳо шудани нон оваронатон ва ин муҳоҷироне ки шиками шуморо сер карда истодаанд мусоидат намоед. акнун аз чанд хабару рӯйдодҳо аз расонаҳои дигар ро ҳамкорам сафия ба шумо гузориш медиҳад. пазиро бошед. як узви ҳизби халқии демократии тоҷикистон раиси ҷамоати деҳоти фрунзеи ноҳияи ҷалолиддини балхии вилояти хатлон бо ҷурми фасодкорӣ ва ришваситонӣ боздошт шудааст. самадзода муҳиддин абдусаттор дар вазифаи раиси ҷамоати ноҳияи мазкур ҳамчун шахси мансабдор тахминан моҳи ноябри соли 2019 аз як шаҳрванд барои мусоидат ба манзур кардани пешниҳод ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи балхӣ ҷиҳати вобаста намудани 4 гектару 10 сотих қитъаи замин маблағи 1200 сомонӣ пешакӣ гирифта бар замиин оварда додани маблағи 4000 сомониро талаб кардааст. тибқи иттилои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ
27 январи соли равон Самадзода баъди аз шаҳрванд гирифтани маблағи 4000 сомонӣ дар ҷои ҳодиса дастгир шуда, далелҳои шайъӣ аз ӯ дарёфт ва гирифта шуданд. нисбат ба Самадзода бо моддаи 319 қисми 3 кодекси ҷиноии Тоҷикистон бо ҷурми гирифтани пора парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, тафтиши пешакии он идома дорад. як шаҳрванди 21 солаи Тоҷикистон ки ба коронавирус мубтало шуда буд, дар шимолу шарқи шаҳри Москав дастгир гардида, маҷбуран бистарӣ карда шудааст. дар ин бора Сомонаи ахбор бо истинод аз як манбаи Сомонаи Лайф дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи пойтахти Русия хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаи хабар, дар бадани ин ҷавон шакли сабуки коронавирус ташхис шуда буд ва табибон ба ин далел ба ӯ дастур дода буданд ки худро дар хона карантин карда, мустақилона ба табобати худ машғул шавад. аммо ин ҷавон чанд дафъа аз хонааш берун рафтааст ва вайрон шудани режими карантин аз ҷониби ӯро видеокамераҳои назоратӣ сабт карданд. пулис ва кормандони тиб тавассути видеокамераҳо ҳаракатҳои ҷавонро пайгирӣ карда, вақте барои бурдани ӯ омаданд ки ҷавони тоҷик аз сайру гашт баргашта дар хонааш буд. вақте ҷавонро дар хонааш дастгир карданд, ӯ ба кормандони пулис гуфт дастури табибонро дуруст нафаҳмидааст ва намедонист ки набояд тарки манзил кунад. вале бо ин вуҷуд ба ӯ акнун барои вайрон кардани қоидаҳои карантин ва зери хатар гузоштани ҳаёт ва саломатии дигарон камаш 15 000 рубл ҷарима таҳдид мекунад. то дирӯз 6 апрел дар Русия 6343 мавриди сироят ба коронавирус сабт шудааст. танҳо дар як шабонарӯзи охир дар ин кишвар 954 мавриди нави гирифторӣ ба ин вируси қаттол сабт шудааст. то имрӯз коронавирус дар Русия сабаби марги 47 нафар гардидааст. дар умум дар ҷаҳон то рӯзи 6 апрел шумораи умумии гирифторони коронавирус ба 1 миллиону 300 ҳазор нафар расида, шумори қурбонёни ин вирус аз 70 000 гузашт. аммо дар айни замон аллакай 272 000 нафар тавонистанд аз ин вируси қаттол шифо ёбанд. вазорати дифои Тоҷикистон дар як иттилоияи худ навишт ки дар артиши кишвар ягон маҳдудият ба далели коронавирус ҷорӣ нагардидааст. ҳамчунин замони фиристодани ҷавонони интихобшудагони нав ба сафи артиш тағйир наёфтааст. бино ба иттилои маркази матбуотии вазорати дифоъ, аз рӯзи 1 апрел барномаи даъвати баҳорӣ ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи кишвар оғоз шуд. расонаӣ шуд ки аллакай дар рӯзи аввали маъракаи даъвати баҳорӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва чанд ноҳияҳои дигар дар вилояти Хатлон нақшаи даъват ба хидмати ҳарбиро иҷро карданд. дар ҳамин ҳол чанд наворе расонаӣ шуд ки дар он лаҳзаҳои аблаваи ҷавонони сину соли хидмати ҳарбӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе сабт шудааст. ба гуфтаи шоҳидон, ин ҳодиса қарибиҳои нисфи рӯзии 6 апрел дар назди мағозаи Олами китоб дар наздикии кафедраи ҳарбии Донишгоҳи миллӣ рух додааст. дар навор дида мешавад ки як гурӯҳи мардон дар назди мағозаи нави Олами китоб ҷавонони зоҳиран сину соли даъвати ҳарбиро иҳота карда, маҷбуран ба мошини худ бор мекунанд. дар байни издиҳом ҷавонони зиёде бо пироҳани ҳарбӣ дида мешаванд ки зоҳиран донишҷӯёнанд ва аз дарс дар кафедраи ҳарбӣ берун шуданд. видео бо лаҳзае ба поён мерасад ки аблавачиён сайди худро ба мошин бор карда бо шаст аз ҷои ҳодиса ҳаракат мекунанд. вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон аз оғози музокирот бо Украина барои харидани 4 турбин барои нерӯгоҳи барқи обии Роғун хабар дод. 2 турбини нахусти ин нерӯгоҳро корхонаҳои кишвари Украина тавлид ва ба Тоҷикистон ирсол карданд
و اکنون مقامات دولتی کیف خواستار واریدی مبلغ پیش پرداخت برای انتقال 4 توربینی باقی مانده هستند. همکنون نحوه پرداخت مبلغ توربین ها، راه انتقال این 4 توربین و نصب این تجهیزات در نیروگاه روغون در مذاکرات میان مقامات تاجیکستان و اوکراین در حال بررسی است. منابع حکومتی در تاجیکستان میگویند که قصد دارند در سالهای 2025 و 2026 4 توربینی باقی مانده نیروگاه برقی آبی روغون را به بهره برداری رسانند. توربین نخستین نیروگاه برقی آبی روغون 16 نوامبر سال 2018 به بهره برداری رسید و توربین دومی آن هم در سال روز استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. گفته می شود برای ادامه کار ساخت و ساز در این نیروگاه امسال از حساب بودجه حکومت تاجیکستان 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی معادل 205 میلیون دلار اختصاص می یابد. در صورت بهره برداری از 6 توربین نیروگاه برقی آبی روغون هر یک با ظرفیت 600 مگابایت برق در سال نه تنها مشکل کمبود برق در تاجیکستان از بین می رود، بلکه این کشور توان افزایش صادرات برق به خارج را نیز خواهد یافت. مقامات تاجیکستان پیش بینی کردند که تکمیل ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان خواهد رسید. این بود مطلب هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، اتناکلاسنیکی، توییتر، ساوندکلاود، فکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام نت همه روزه از خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا به پایگاه پیام نت. تماس با ما توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روزی دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net